Haka jel kai menta ka step ka Portugal Persia ya ka Colombia. Ka Colombia ka khlemla ban penlim ya ka Portugal. La ne ka Portugal ka khlemla ban penlim ya ka Colombia. Kim ki khlem ban la ban ya thep gol. Ki yo Marcelo gol. Te baro arteri kiri kilong ke ba itanat bah hak jel kai. Ka Portugal kala yo ha ka gerdan ka ba ar ha ka grup ke. Kayo San Point. Henry ka Colombia kalau yo ha kerdan ke Bangkong ha ka grup ke kalau khur hadu new point. Bat ka Portugal ka khemla syu ban ya kendu Persia ya ka Argentina kumbaki pajba ru kila kwa ha. Henry ka khemla syu nomor ba menta ka step ka khemla ban penlim ya ka Colombia. Henry ha ka elektrik ujulai ha ka por sau bejai steng men step ka Portugal kan saya kendu Persia ya ka Kroasia. Ha ka por sau bejai steng men step nang ta ka Colombia pat ka bawan ha ka gerdan ningkong jong ka grup ke ha ka sauterik jong Julai ha ka por new bejai step kade khun Persia ya ka Ghana ha ka ne ka round of 32 ha ba phai pat syak jing lekai menta ka step ki baladep ka England kala penlim no da Argol ya ka Panama nang ta ka Kroasia kala penlim no da Argol la Sigol ya Ghana nang ta ka di Argongko kala penlim no da Laigol la Sigol ya ka Uzbekistan nang ta ka Portugal Persia ya ka Colombia kile ek hait no da Marcelo gol te tangkap ne khobes bun ngin sa sempat ha ki we bede ki video